Mō koe, iau I te native school o te poroporo. Ka ronau nei nā kōrero ana. Mi haro au ki aia. Tēnei tanota. Tata mea I puta mai tōna inua e ki nei te kōrero. Captain Cook discovered New Zealand. Ana mai tunu au ki tēnā ana. Ana, kia paki ke rā nora. Ha! Ei te tini ana ke nā kōrero mō tātou. Koe rau ki te āhua o te whakanunu I a tātou I roto I nā kura katoa, ne? He mea whakataha atu a tātou kōrero take hohonu ake. Āhua whiu atu nā kōrero mea o nā Māori. Āhua mea ne. Neke atu ki kura. Kapai, kua muru e tātou o rātou whenua. Kapai. Kua naro o tō rātou reo I a tātou. Kua riro I a tātou nā tikana. Nā koe rā te mahi, ne? Koe rā te mahi nai, ne? He wairua tērā kai roto I ahu mai I aua mahira. Ana koe rā te... Ko Jim Bulger tēnā e pahupahuna kua mutu tana mau I tana pōtai. Arātu. Ana, ke hoki ake anō. Ko te waiata... Kai te wete tia au mo te huinei, ko te ingoa te waiata, kaore te pōnei I mōrika noa, te ohona ki te ao, mapu kau noa hau. Nā, kua wete tia au I a rārangi o taua waiata I roto I te pukapuka nei, I roto I taku whakāturana, te PowerPoint nei. Ki te kore aro I a koe tēnei whakāturana, must be no way or home. Oina, e whakaro hoki au, mō tāwe tonu, mō tātou pēr, nā kui a kraua, me whakako a tātou tamariki, mō tātou mokopuna, I nei tuāhuatana mō Te Kooti, ka reatake I tuatui aia. Koinei te āhua o te tuhi I nei mō pukapuka. Nui atu nā kai tuhi Pākehā arātu. Inari koinei te āhua o wenei mō kauhau, o te whakaeke I wenei kōrero ki runga I te ipurangi, ki runa I wā tātou mahi katoa. Ke riro ai mā tātou tono hei whakatipu te kōrero mō tātou poropiti I roto I nei mai. Kia hoki ake nei au ki te rārangi tuatai. Kaore te pōnei I mōrika noa, te ohona ki te ao, mapu kau noa hau. Nā, I roto I te rārangi, kai te ohorere te matua tangata. Pēnei kei te pō kinone, kai te pakaru tana manawa, hea tēnei mahi e whiua nei tātou. Ne? Nei tērā wā hoki, kua uru atua ia ki roto, no te tau ko tahi mano warurau rima te kaumawha, ka uru atua ia ki roto I te kura mihana ki roto o whakatoa. Nā kai reire ako hiana ki te karaipiture. Kāri I uru mai te toru tau, kua hanga mai e te karauna o taua wā ana ture. E rua nā ture I tipu mai, hai tū kino I a tātou. 2 Acts of Parliament, the New Zealand Settlements Act and the Suppression of Rebellion Act. Nā, ko tērā kōrero, wērā ture a te karauna, nā te karauna I hotu te mana ki aia, kia mahi aia nā mahi e hia anaia. Ne, a koa hea te mahi. Kai aia te tikanga. Ana, kamutu ko ana hoia, hei whakao te hari te kaupapa. I muri tono mai, I te tau kotahi mano warurau ono te kaumawha, ka hāngai ano, e rua ano nā ture. The Native Land Court. Ne? Ana, ko tētahi pukapuka hei titiro mā koutou e te iwi, ko te pukapuka te ahorangi nei, ko te ingoa o te pukapuka, te Kooti tango whenua. The Land Taking Court and the Native Land Court 1864-1909. Ana ko te tangata nānei tuhi, ko te ahorangi David Williams. Ka pānui ana koe tēnā pukapuka, ka kite koe not very truthful, respectful colonial history. Koe rara te kaupapa e mea rā tātou. Reclaiming Māori history. Koinei te mahi a tātou kauhau. Kai te whakahoki haere mai tātou, I nā mea I tangohia I a tātou katoa. Ana, ko tātou mahi he whaka ea I te haka I kīra, kanaro rā aku whenua. Ne? Ana,
I roto hoki te pukapuka a Judith Penny, te wharangi ono te kaumarima, kai reira te tahi pikitia, he whakahua. E noho ana nā mauhere I runga I nā toka ki ahuriri. Ana pēnei te whakampākeha o tau a whakahuara. Māori prisoners on Napier's stony foreshore waiting to embark on Te Kira, the St. Kilda, to be imprisoned in Wharekauri. Nā, ko te waiata a te matua tangata I titu ai te tau ko tahi mano warurau ono te kau maono. Ka tū au, ka kore, ka puta. Nā kai roto I tau waiata rā, e whakara ana ia Te Kira, the St. Kilda. Ne? Nā koina te rārangi tuatai. Nā kai e te teko o Rāwiri. Ai ari koe ki te tēnā. O te ia whenua. Rāwiri Waititi, kai whakaparau. Ai a tēnā. A mako e me, e au nari au e tika tōntua, a ki te noki koe te kano I o tērā, au e teko. Au e teko nei te au. Ko te Rāwiri pēr e kōrero mai nā koe, ne he pai tēnā pātai. Ko te Rāwiri, te poropiti, te pāpā a horomona, ne? Pāpā o horomona, ne? Ana ko te Rāwiri e kōrero mai nā koe, ko te whakapako ko kōhatu I whakairotia e Michelangelo, I nā tau ko tahi mano rimarau, ne? E, ko ki te au tawa kōhatura. Whakahirahira atu. Ana kai roto I te whare I Venice, ko te ingoa o te whare nei, Museo Academia. Ana kai reira te whakapakoko o Rāwiri e tuana. Neke atu I te toru mita te teite. Ko te miharo o tērā whakahua. Ki te tua te koe ki mua iaia, ka ki te koe ia wahanga ia o tana tinana I whakairotia e te korauara, ke Michelangelo. Ne? Nā no hoki I peita a here maia kai roto I te whare karakia o the Vatican. Te whare karakia tapu o nā Romo, o nā te hāhi katolika. Ka mutu, kua wariu te kauke te korauara. Ka takoto ki runga I tana ātāmira. Hāngai atu tana ātāmira, kai runga I tana tuara, kai te peita. Nā koe rā here maia. I tā mātau rā, I te wainui, I nā rāhoro I rā tapu nei, koe rā hoki te hūrai nei, e kōrero ana mātau mō Rāwiri. Ana I whakamāramahi atu e hau, te rahi I tai mai ki te rā, mo te tangata nei mō Rāwiri. Ana, kai te tika hoki tō pātai, kai roto, te whakahuahua tanga o Rāwiri, I te pine te kora. Nā, o te take o taku pātai nā, te mea, e kene me waihana tātou te tahi teko pēnāna mō Te Kooti. Kia tūwei I wāni nui ai da ia pākea ma e moho nei rātou ki tōna pai. Ka mau nuaio. Ne? Ka mau nuaio. He pai ke me hanga ke tatau he teko pākea ka hoatu ki a rātou nā. Ana mā koe me atu ki a koe ko ai te teko ai hanga o Kāwana Grey. Governor Grey. Me nā John Bryce, te Praihe, Regional Bigs, me hanga he teko mōera. Koe rā hoki te kaupapa o te hui, ana e pātei maina ne, arā te mea e pēnei rā, Reclaiming Māori History, Teaching Truthful, Respectful Colonial History. Ana koe rā nā teko. Koe rā, he nui a tātou, kai roto o rongo whakāta. Hea, Hei te whakaro mō kawarau. Ko te nui nā o nā teko kai reira rā, ko nā inua o nā huarahi. Reha? He mea ke he whanauna ki a koe? Karau o taino te huarahi te mōi o hau, I kawerau ko Massey Street. Ana. O reira mātau e noho ana, koe rā hoki te tiriti o taku wahine, I nā pō kua hua, ko nihi atu ki reira. A Ballantyne, Walter Nash, a wai atu Cobham, where Holland,
Ana koe nā teko Pākehā? Kai te tikata. Ki te haere koe ki Taranaki kai reira te tahi huarahi Von Timsky. Ka haere koe, ara, ki Murupara, ka hi koe atu koe ki Murupara, ra koe ki tati koe Grant Road. Tētahi āhuatanga o nā ture I kōrero tia nei e hau. Ne? Kia hoki a kene au ki te ture nei. Ki tētahi o nā āhuatanga o nā ture nei, ka hāngai a nā ture nei, New Zealand Settlements Act, me te Suppression of Rebellion Act. Ne? Nā, ka hāngai a nā ture, ka murua nā whenua. Mea muru he tūkino nei. Kai roto I te pukapuka, nui nā pukapuka whakamāramana I tērā. Nā ko te Suppression of Rebellion Act, tōna tikana e pēneana. Kai te amua mai koe Māori ki a hau. Ai, nau hoki I muru o mātau whenua. A kua muru anwa o whenua kai te heria kua ki Wharekauti. Nā, naru atu nā tātau, ka anoho te kāwana tana o taua wā I te hoatu nā ingoa o nā teko e kōrero mai nā koe. Kai roto I te tahi pukapuka. Kia whakaingoa hea o te pukapuka. Kai roto I te tahi pukapuka. E rau e tawa pukapuka ne. Te pukapuka, kia tirua ke nea hau. He kai roto te mahere nui o Aotearoa I tawa pukapuka ne. Āne. Kai roto I tawa pukapuka ra kai rere ki ana name changes. Ne? Ana koe rea te tahi o nā mahi nui. Ka humai tia he ingoa Pākehā ki Ataata ka hoati hoki nā ingoa o nā teko o nā Pākehā o wawawa ki runga I nā tiriti. Nā kai roto I taku whakaaturana nei, I nā wahanga whakamutuna, ka kōrero a hau mō te tahi Kooti, tiati Kooti whenua o taua wā. Ana ko te ingoa o te tiati nei, ko Judge Francis Fenton. Nā, te huarahi ki Rotoruara, mea ingoa tēnā tiriti ki a Judge Francis Fenton. Kei reira hoki I roto ki kawaru tēnā ingoa ko Fenton tonu tēnā. Nā, kene I ahu mai nui reira. Nā, ki te Rangahau tia taua ingoara, me ki te tiro ki roto I te pukapuka a David Williams, te ahorangi nei, ka kite koutou nā whārani e whakahuatiana te ingoa o Fenton, ne? Ki te tiro koe nā whārani ra, ka kite koe e whakatakoto pēnei ana te kōrero a Williams. He nana, kia ke te tangata nei a Fenton. He pēnei tana. Ka kore ana e tere riro I a rātau te whenua kua huri e te ture kia uru ki a rātau. Ana koe nā Fenton Street. Tērā, teko tērā. No reira, e pai no te teko rā wiri waichuti. Kārawe, kare hoki e pēra. He tangata pai tēnā. Enari, wahua roano tana haramai e tamawa kōrero. Ai te ahua huna pēr tau pai. Wahua, tigana ko ahua tuhi ke māua I tēnei wā. Enari, kei te whai tunu I tana kairani, ne? Ia, kei te kaha tana whai. He rawe tana kaupapa. Ana koinei te pai o tēnei mea o te whai tō, ne? Me whai tohu katoa tāta. I mea mai te tahi o wakuri ki au roto te waimana I tērā tau I a mātau I tērā whakanui o arai tua pau marae. Whiwa mai e te kōrero ki au. Weri ke te nā kōrero. Kare ma te mātau rana katoa e whakahare nā mea katoa e. Wera tana wai whiu mai au. Ka mea te wa, hai māku. Kare au te ki ma te mātauranga katoa. Kai te ki a hawe. Ahua paitono te mātauranga. Ai waka ki te hine naro. E aere taku ua ki te tahitani hana ana kai kuterere I nanahi nei. Ana ka tiutaki te tamahine te karo. Ana ka mea te kia ki taku whāreana mihia anko. E paitunu tana mahi I runi te reo irirani ana. E te whakaro mai, aro mai tēnā waine. A kia tāua neina, e tuku atu I wēnei kōrero. Mai tunu tāua ki te mea, e tatapau ana te wā kia tāua. E poto te kōrero mo te kairani. Tonu, a wai atu. Hei te whakamutu no tēnei marama ka piki mai, ka whakaheke mai a mātou pairua kairani.
ki awanui arani. Ana, koinei nā puka e hāngai nei e tātou, ne? Nā whakāturana nei, nā kauhau katoa nei. Hei ope whakaro ki roto i nā kia nei tātou, ki roto i wā tātou mai. Ana, koinei hei kupu whakamutu na noeho. Nohora wā ke tāua i roto i tēnei whare o tāua tērā rāpa. Kua puta te puka nei ki runga i te ipurani, me nā whakāturana na katoa nei, kai te whakātu kua whakaputahia wēnā ki runga i te ipurani, kia whai wāhi ai koutou, ki te whai katoa mai i nā kōrero nei. Mai Room 2, Rutauki School. Ana mihia na tarina whakarono. E te iwi, koinei a māua kōrero i te rā nei, i roto i te pai me te atāhua o nā kaupapa, me te huhua nā kaupapa kai mua i a tātou kata. Noho mai ki roto i o koutou kāinga.